Abantu benkompono ungabona uthenga inkukhu, ungathenga inkukhu kanti bayakubona ilayini yonke ukuthi uthenga inkukhu. Uyifaka enziwe phela uqasa uyikhanzinga umakhelwane uyachisa ionye nevula amawindi ithwa nyamkhawulisa. Yabona? Enkompono wabona umuntu esidla imengo eyodwa, one imengo iyadliwa izindlu ezingu-20 ziyefika kokhansila lokhu ingakapheli. But emayadini ngale even imoto ezinye ngapha zona Nissan Sano 323 amabhasi limdududa kungeni ngale. Ngale phela kubhazwa iCore. Endlini le wifi enkompono yabona abantu bebuthene so ngani ibunyonyo obuthane lapho kuthele khona ikhwing oil. Baloko bethele kwe20 wifi zabantu. Emayadini ku live in one every house engela wifi. Yabona abantu bathi nibaqatha bonke abala street. Of course enkompono ngangahlala ngasengisuka because ayilife yangale mina yangehlula straight. Yabo. Anyway, then liza improve liza phika liza buya emayadini then it's good. It's good. Ihlala ngamalume. Ihlala enkompono. Enkompono. Very good. Ulethula lo. Ngayithatha. Ngibule eji. Yebo ndengotsha. Awu, yebo uthiwa ingotsha leyana ukuthi ubone ukwenzakala kwamakhelwane. Elokishini ngwabona ugula uthathwa iambulance basala bekhipha amakhetheni. Serious, bawathi ukuzabhujwa. Base ungabe mthathwe iambulance ichaye uthi kuthatha basala bekhipha amakhetheni abase besiyadinga inkuni. But emayadini ngale ngwabhujwa siyabuya enkompono sizohaya abantu abazakhala bephume ku video. Wafika enkompono ufika ubuza uthi ngibuza umuntu othiwa nguThabani ethi wo uThabani ichumambe moti moyo hamba so straight wafika ngale ufika ukhona ngale ujike so ngibo kula yakutshengisa umuntu emayadini mina endlini yamakhelwane amangimazi abazana ngama security alindi izindlu zethu angimazi umakhelwane okwenza wazile ukuthi lonke. Anyway, we are just enjoying siyakholisa bakithi sisemtshadweni kaNkobani no Sharon abantu laba bayathandana yawazi ungabona ukuthi betshela abantu ukuthi bayathandana base serious but nxa ulama girlfriend angu6 then uzasitshengisa uphi nxa ulama boyfriend angu9 uyachadwa nguphi abantu anti kuthiwa uAdam noEva uAdam wakhitshwa ubambo lo1 wayenzwa uEva ngithi so nxa ule abafazi abangu6 wakhitshwa wameni mbambo 6 yasala lo mgogodla udwa phela yasala lo mgogodla udwa hey madoda abanye abantu ukuthi bayathandana kwazi impukani labona bebatsha umpulu legangeni abayise bachayela umpulu kabo ngoni lo lokuzendlo Sharon ngicela abangela momo babachayela izandla abantu laba bachayela izandla para phathu ukuthi simbona kithi wabona utarashona bana ba Arutarashona sumzama ukuthi ayo amzange ukuthi Tesa akuna isonzi Tesa trap stop it arutarashona sumzama ukuthi amandebele phamsana izandla zo ngicela ukubuza namhla ngicela lingantshayi balume ngiyacela lingantshayi laba sefuna ukukhuluma into sensitive amashona lamandebele libangani senze ngikasho ukuchaya ubuzelani khona mina ngeke ngilanzele personally amashona lamandebele bayazondana and I've seen that mina ngisoshona ngizondebele ngilikarate uzezwa amashona unozwa amandebele bakathengisa yike amandebele ndakamaka amashona zabona into yonke ngabona vele sengena ichona phakathi ayisalungi so kuthi uthi amandebele amashona abona ngabo originally bayalwa babangani amashona bathi amandebele angaba yende kwaZulu Natal khona achakwa bakapha uko anti batho njalo amashona amandebele amachona avele eMozambique konke eTanganyika abahambe khona la sibafuni lapha kitanje which means amandebele amashona all their foreigners here eZimbabwe hambani lisithiye nalapha sale bonisa sada sihluphana yini lithiye thina amakarati la hambani libonke sajubeka yini because abantu abaphambasi sibaba amandebele amashona every we stick samakhasi bathona bechaya hey amachona hey amandebele hey mandebele gogo nothara richildren Ndebele. Ulindebele gogo umhlobani usibonga sakwani gogo Wakonximalo. Usigubutho ehle ngabona ngelokuzena abantu bakonximalo bahle akula muntu akonximalo ngicela ukubuza amandebele amashona ababi nxa bakhangela amandebele amashona hayi singabali izenzo ububi nxa ukhangela ifesi ngobani amashona okay
abantu bayavota omnye uthi amashona yiwamabi abale figure ke ababumbekileyo ngoba nabandebele amashona ngamashona nti so zwanini kuthiwa amashona nxa wakhangele mabi kodwa ngaphe kubumbekeni ngaba babumbene kuhle kuthiwa babambene njengesigaqa sekhabitshi which means amandebele you need amashona nxa ulindebele umubi thatha ishona elibuze ukulizala umntwana ongani ungcono kodwa liza improve in Of course, I mean, I can't marry Ndebele, I can't marry Shona because I'm colored. Why should I marry a black person? Yes, I can't marry a black person, I'm colored. You know? Unless if you're colored, you can just date me. So, anyway, it's okay, it's not a problem. Usigubudo ngabantu abamnyama kodwa wayenzwa wabamuhle ijwabu lakhe li right kokho akusibizela izibongo zakho nquma ke sizwe hayi ngiyacela kokho hayi kabi singaba ukuthi singilanga esikhoda zikabikana elonyanda emsingilile sokusuzwile phela ngithi ntwana izwile ntombi yami kokho abantwana uyakubaxoxela izibongo lezimbi bahlala beku WhatsApp sibizana ngakho bayaphendula bachathi ngusigubudo mina ele 18 years sibile sena stating le ngusigubudo abafundisa khonoko kokonya kwesaba sokule problem lapha bakithi kuthiwa ngiyadingwa emapholiseni laphana khona umuntu ongipholisa la kuthiwa ngiyadingwa